Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo igrati bilijara. 8 bal pola, bilijar. Ko zna šta je to? Igrat ćemo to, eto. Ok, sad ja bojim izgubiti svoje pare. Mislim sam na 100, ali koje je ajmo igrati na 200 sada. Ovo je prvi level, trebalo ga spušti. Trebali bi ga lako spušti. Ajde, pometimo tu ovako se pravi. Evo, bacio sam već jednu. Vidite vamo, pored bilijarda sam bacio. Ok, sad, kako se namislila. Samo malo ljudi. Evo. To. Evo, ovaj dog. A ubacio sam jednog. Ok. Šta je sad bilo skočila? A dobro, ovako će ljudi malo kočiti. Pa i ja i vi možemo malo pričati, ali ja stavljam pauzu da bude kuću. Ok, ljudi, evo nas nazad. Evo, ovdje će biti. Dobro. Ok, sad je sve ok. Imamo da vodimo i što mi poći vodimo. A nevjerovatno je ova stranica na kojoj ja igram. To je inače mobitel. Možda se i vi pitate zašto nema skečeva. Najavio sam da će biti skečevi. Skečeva će biti, ali sad ja sam pobjednik. Ok ljudi, ja sam pobjedio. Wow, tu level 4 i jedna ova markica. Jedna glavni dolar. A vidio ga lednog je taj bilo ljudi imamo. Preledenje pa ga neću. Imamo od krave i njega sad mogu uzeti. Neću ništa uzeti. Ali dobro, napiši sam da sam ih otključao. 200 meni. Sorry, can't play renew. No, ne želim. Mogu odigrati jednu sa 100 i da to bude to za ovaj video. Pošto se mnogo puno čitala banju. Samo da još ovu particu odigramo. Budemo 1000. To bude to. A svi rade ovo što ja. Sad ću ja lagano baciti ovu. Ma, nešto mi ne znam da što mi bilo sad. Ok, ušlo je ljudi. Lagano sam je poslao. Ok, ne, nije ušlo. Sad je ovo na potezu, pa hajmo da vidimo šta ovo zna. Će opet sredinu i baciti, neće. Znaš li ti puce? Ljudi. Nema šanse da promaši. Sad ćeš odbit, neš moći ni jednu boju. Eto, kako ti kad Džan fino namesti. Sad ovo je tek prvi level, ne znam šta uopšte radi, ti da mu kažem nešto, kudla. Baš je bitno šta
malo vode da ga gurnem u gužu. Nisam mogao to per profil. Jurkut. Sad kažem nice shoot. Nice shoot. Eto, tako da vam kažem nice shoot. I moja rutava. Okej. Ajde više. Nam je da s pola godine. Ne, nije tako. Ja vi koliko čovjek ima sreće. Ima sreće, to je sreća, ne pamet. Ja sam cijelu pamet. Ja sam cijelu. Imam ja šanse isto da ubacim. Znači ovdje gore moje pa. Ajde, probat ćemo ovako. Šta bude. Vidi ubaci. Tu. Vidiš me opet namjesti na crvenu. To je nevjerovatno. Da vidimo sada. Ja mislim da će ova ući. Išla je malo pored. Dobro, ja imam 3, ima 4. Sad ću mi baciti neku svoju. Žutu ću baciti. Žutu će laganiniju baciti. Vidi nije. Kud nije crna ušla? Gdje je bijela? Vidi bijelu bacio. Morao sam izaći za ove runde, izvinite ljudi. Ali nisam imala izgubio pare, pa ajde da bude to za ovu epizodu. Nadam se da ste živjeli. Jeste, ostavite like, share i subscribe se na moj kanal. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!